u skladu sa naporima koje činimo u posljednje vrijeme, da bi obezbedili dovoljno novca da reagujemo na izazove krize, jedan od segmenata koji ćemo ubrzano riješiti je da obezbedimo plate za sve zdravstvene radnike koji će biti isplaćeni u četvrtak i plus za svakog zdravstvenog radnika, za spremačice, vozače u medicinskom sektoru po 1000 maraka linearno svakome, što ispada za 9700 radnika skoro 10 miliona maraka. To je obezbeđeno od strane republičkih sredstava, tako da cijenimo da će se to pomoći i to je jedan dio zahvalnosti koji želimo da odamo svim zdravstvenim radnicima. Prije nekoliko dana smo o tome već dali neke naznake. Znači, tih 1000 maraka za svakoga se isplaćuje plus plata i bit će plate i u četvrtak i ova naknada zajedno isplaće. Na tu naknadu od 1000 maraka mogu da računaju samo oni koji su u vremenu od pojave koronavirusa radili. Dakle, bili dovoljno, najmanje pola radnog vremena u ovom vremenu bili na poslu. Dakle, svi drugi neće moći da dobiju oni koji nisu radili ili su koristili bolovanje ili na neki drugi način naplaćeno ili nešto slično. Ovo je dio napora koji ulažemo da svim segmentima u društvu, a smatramo da su medicinski radnici oni koji sada najviše zaslužuju adekvatan i korektan odnos Republike Srpske prema njima. I vjerujemo da ćemo možda biti u prilici da opet za 2-3 mjeseca nešto slično uradimo. Ukoliko se bude prilika da to učinimo, nećemo klijevati. Ne mogu obećati, ali svakako ćemo o tome razmišljati. Republika Srpska je, dakle, formirala 3 fonda. Jedan je taj kompenzacioni fond i vjerujem da ćemo onako kako smo i planirali u njega i ta druga 2 fonda obezbediti 500 miliona konvertibilnih maraka za razne vrste pomoći. U ovom mjesecu biće za sve radnike koji nisu radili u skladu sa odlukom vlade da se prekida radni odnos u uslugama i proizvodnjama. Zbog odluke vlade biće isplaćena minimalna plata u Republici Srpskoj, to je 520 maraka i doprinos je na to ukupno bruto iznos od 770 maraka. Sada smo evidentirali 66.000 radnika kojim ćemo to isplatiti. Naravno, isplaćamo nakon isteka mjeseca, ali niko ne treba da se brine u tom pogledu, dakle, imamo dovoljno sredstava da i to uradimo. Kao što znate, mi smo danas ove mjere produžili do 27. Računamo da je sada Vaskrs jedno od, kako bih rekao, jedno od termina kada možemo imati izraženu opasnost od širenja virusa i mi ćemo najvjerovatnije ići s tim da u petak ujutro pa do petak ujutro u subotu se uvede policijski sat za čitav dan i noć, da od 6 ujutro do 15 u subotu da se dozvoli mogućnost nabavke, a u subotu od 15 časova pa do ponedjeljka ujutro da se bude ponovo policijski sat. I isključivo iz razloga da koliko je moguće smanjimo taj kontakt, da ne bi došlo do toga da sve ovo što smo imali do sada, da ne bi naravno dobili novu erupciju širenja zaraze. Ja molim sve ljude u Republici Srpskoj da to razumiju na najbolji mogući način i da svi zajedno prođemo još kroz ova 2 izazovna termina, to je Vaskrs i to je 1. maj i nakon toga ćemo moći da razmišljamo, a mi vjerujemo odmah nakon Đurđevdana, da možemo da razmišljamo o smanjenju ovih mjera ukoliko budemo dovoljno disciplinovani da ova 2 termina ne dobijemo ekspanziju, znači za vrijeme Vaskrsa i za vrijeme 1. maja, da ostanemo disciplinovani, stvorit će se vjerojatno uslovi da smanjujemo i ukidamo i policijski sat i da pokušamo otvarati neke radnje i da vraćamo ekonomiju, odnosno život onakvim kako treba da bude. Da to nam potrebno, da još imate strpljenja, da vas molimo vas da to razumijete, to ne zavisi samo od nas, zavisi od vas najviše. Ostanite u toj socijalnoj distanci, ostanite kući, pokušajte. Jeste Vaskrs dan kada se obilaze prijatelji i rodbina, ali ove godine to moramo naprosto raditi na ovaj način i da pokušamo da spriječimo širenje korone. U svakom slučaju sam zahvalan svim, prije svega medicinskim radnicima i vjerujem da će im ovo biti jedan mali gest zahvale koji je ozbiljan napor, znači to je oko 10 miliona dodatnih sredstava samo za plate, dodatno na plate radnika.
u medicinskom sektoru. Dakle, ostajemo zahvalni medicinskim radnicima, ostajemo zahvalni svim građanima za saradnju i molim vas da još, što kaže narod, promaknemo još ova 2 termina, to je Vaskrs i 1. maj i ovaj Đurđevdan, i da onda nakon toga možemo da vidimo, da se saberemo i da vidimo, da pokušamo da sa ukidanjem određenih mjera, ukoliko epidemiološka situacija ne bukne, ukoliko epidemiološka situacija pokazuje znake smirivanja, i mi ćemo, naravno, mi smo veoma zainteresovani da počnemo da rade i tržni centri i sve da se vrati život u normalnu, i restorani i sve ostalo. Naravno, već sada radimo pravila po kojima će u tim uslovima odmah u maju moći da rade restorani, kakva će morati biti dezinfekcija u svakom objektu, kako će da rade prodavnice, kako će da rade, ne znam, kafići, i koliko ljudi može u prostoru, kakva ponašanja su moguće. Sve će to biti pripremljeno do dana kada se bude ukidale te mjere. Hvala vam lijepo. Možete samo da budemo do kraja precizni, ovaj policijski čas za Vaskrs, što se tek razmatra, nije još uvijek odlučeno? Razmatra se, ja moram da kažem da u našoj procjeni, imajući u vidu da ovo već traje mjesec i nešto dana i da su ljudi naravno s pravom pomalo i nervozni i da žele upravo tu vrstu priče, mnogi će olako smatrati da je Veliki petak i sam Vaskrs upravo prilika i neko opravdanje za ljude da se više kreću i više susreću, i upravo to je upereno samo s namjerom da smanjimo taj socijalni kontakt, da se ne bi desilo pogoršanje epidemiološke situacije. Usput još da kažem da smo danas rekli, vidimo pokušaje OHR-a da ovdje se nešto nameće. Mi odbacujemo bilo kakav rad OHR-a po ovom pitanju. OHR nije zadužen za pitanje izvan Dejtonskog sporazuma. Koronavirus nigdje niko nije pomenuo u Dejtonskom sporazumu, tako da predstavnici Republike Srpske neće učestvovati u tom zajedničkom sastanku koji OHR organizuje, u namjeri vjerovatno da se rehabilituje i da pokuša ponovno nešto da radi. Oni nemaju što da rade na tom pitanju, kao ni na bilo kom pitanju u Bosni i Hercegovini. Najbolje bi sada bilo poruka da oni povuku, i ja pozivam odgovore u međunarodnoj zajednici da razmotre pitanje ukidanja OHR-a u Bosni i Hercegovini. I ako može još ova informacija, prošle sedmice je najavljena pomoć iz Mađarske, imate li možda dan? Četvrtak. Da stigne, koliko imate li termin? Četvrtak. Dobit ćete. Znam, ima napisano, ali nisam upamtio, bojim se sad da kažem, ja mislim oko 14 časova. I dolazi ministar inostranih poslova sa pošiljkom i imat ćemo ovdje sastanak i naravno zahvaliti se za tu pomoć. Hvala predsjedniku Orbanu, reagovao je najbrže od svih moguće. Nakon 3 ili 4 dana kada sam poslao pismo i zamolio za pomoć, oni su reagovali. Znate li možda već šta je u tom paketu? Znam otprilike, ali ne znam tačne količine, pa sada ne bi bilo došlo ovo ili ono. Uglavnom znam, dolaze zaštitne rukavice, dolaze jedan broj respiratora, dolazi još nekih materijala. Sve je posvećeno borbi protiv koronavirusa.